Ništa, sada da će biti sad mijenjam izbornik, znači gledam snagu punje, trenutno se puni na dva načina. Auto na lijevoj strani se puni DC, znači istosmjernom strujom, auto na mojoj, znači lijevoj strani se puni izmjeničnom strujem. Sad gledam u biti koju snagu vuče. I koliko treba za auto neko da se... To jako visi o standardu auta. Ova punionica u biti u teoriji može napuniti recimo Teslu za nekakvih sat i pol do kraja, iako ne puni se tu do kraja najčešće. Inače superchargeri, ovi baš Tesla ga napune za jedno 20 minuta. Ovo je trenutno uz Koprivnicu, ajmo reći, najbrže mjesto za punjenje u Hrvatskoj i uz Senj, koji je Senj u stvari najbrže. A recite mi, svaki vozač može sam doći i napuniti ovdje? Ovdje trenutno je napravljeno tako da je trenutno bez identifikacije dostupno je svima, što je jako dobro i to moram pohvaliti napokon gradsku vlast, jer su oni jedni od rijetkih koji su omogućili da se može napuniti bez komplikacija. Većina drugih mreža trenutno je izuzetno komplicirano, morate imati kartice. Ja trenutno imam 6 različitih, možda mogu pokazati, ili 7 različitih kombinacija kartica da bi mogli biti pristupiti, jer nema u Hrvatskoj još uvijek nikakve, evo recimo ovo su kombinacije kartica, neke austrijske, neke slovenske, neke naše, HT-ova, HEP-ova. To je problem. I onda ovo pametno napravljeno rovo bi bilo onda još jedna, a glupo imati jednu za 3 punionice. Hvala lijepo.